Slaninka. Ja nie som. Ty si princezna. Ja. Čo? Na to čo? Ona to je práve, ne? A na to čo? Budem kde same svoje pred sebou. Ahoj, svetiatko. Aký reflex. Aký reflex. Tohle to dopadne dobře. Ale to mluve. Počúvajte, všetky sme šli tadiaľ, tá Martina šla tadiaľ. Počúvaj,